twayiko mu cyaro cya Kitabo muri Kashongi twashanga abatura bashobirwe ahabwa amatungo gabo kucwekereza bwe kinyamisho kitakamanyirwe kirinkengwe ekiri kwijo mu kiro kikagaruma amaraka kikanyunyuteshagama ubwana tine ko kuburi enyamisho egi eyabatura bagira ngo tubaketegerize neije tahirire kiri gucentama ezifumurenda ebyo munda bishohora kandi ezurumana amaraka etwe zisigaho enyamisho gene shanga indamo zine kanshwa mutwe ninga zine mbuzi eyameda mizita hati ekuza kuradaho embuzi ko endamo ko zirahweho neza kwate mbuzi ecyakabiri imbuzi ko zirahweho neza kuvugana enshwa mutwe nezita ko zirahweho neza kuvugana n'umuntu nawe neza kumuri amakagari kurenga ikomo muri Kitabo Kashongi omuri Cyuruhura district ubwa hato ngo gatakine ntama kandi kikoke cyazo mu kirugu ni kisege ntama zona kizurumire kizerekireho nyamisho kwita kwa bintu kutishobire ahabo kuba iyo kigenderwa cyayo tyakurya tyakukora kintu cyona yo nezita zona no buzakushanga muyigana nebanzi zita zone ziheza hagendayo ayi kuzita to kushanga urwamba hansi acyakabiri ne gwadabisi enganga indama ine ushanga ikigombisho n'indama zone zaramikirinde kugate kuri yashagama inyita yembwa yo yaheza kukwata ne yaheza kukwata neria ekeza kurya sigaho eje garuka nango no changa yo shanga kitandikira kurya tine cyo garuka kubasa tega neria mane banzi zitezeza uzone akubamara wagareba tine cyo kurya kuyo nenyoshaga mayonke kicyonki nyoshaga mayonke mwana tuye tushobirwa tushaba government tuwere kunashangire zifire nageza aho nayeta chairman RC1 bakweta Musinguzi Moses yahikaho yareba yakora report mbuhandike yagisindika hagomborera Kashongi twateka ngo bundi government ne basa kuteraho buryo nageza aho naterera animal husband officer wa Kashongi ngo aturonero mbazi ubutwa kubasa kwitsa inyamishweje yatera district Cyuruhura yashanga ngo umbazi tuguriyo kurugobwo tine kitwatungire manyeje zimbire bisa kansara abana bagira ngo guno mu rundu rwa kana enyamisho cyo kwita amatungo gabo omukwezi kumwe ngo kandi bagerizaho kweterera nduro mbebembezi babo na munonga be by'amatungo ngo konkata babafireho kuba ahasheraha turiyo mu ndamigana ezafire kandi tutakamanyira cyukuzita na government riyo neferwa nitunga abantu riyo tuferwa mwana government ehurukushaba kwitwara twezo biyana Bashiru Hanji omugambirizi w'ekitongore kiri kurinda enyamisho cyawuwa nagira ngo bonke kitongore tabakatungiro kumanyisibwa ahanshongeji ati nshitukumira twakora aho abantu reba testing kigwe kubaho batugambira zine timwe kuzayo cyate cyabanje tsafuye tukahiga enyamisho tukiziga bakatukwata kandi bakatugambire kino twakoze ronido twabeta kucimanya Bashiru yahamya ngo nibija kurondereza aha cyaro eki okutunga makuru okurwo mbebembeze becanga nibija kuzayo nkawuwa baronde nyamisho eji mutwa kumanya ngo ninga hime cyaro ki nimuruka ki nigomborera ki twashikayo tutandikira wacenga yes ahabwa TV West and Evans Tarema omuri Cyuruhura district.